go bana ba itlhapang batho ba ita pagamente batho ba rantse ke pagamente hantle bona ba tlhoketse toka ke pagamente ba tlhoketseng toka empa ya gore na ya ba auela ke ba auela ba go tšhelete ya tulo tsa bana fela ba tlhoketse toka ke pagamente gore ebe ba ba fitlha ba ba tlhapanka ba tseba gantsa ba natlhokela ba tlhapana empa ka nnete ya gona o na sa dira ntsong e jwang o na sa rekile koloi e ka ya sekoloto sa matšhonisa ga ona mo e ngamang teng ga ke ba auele ga ke na ga auela go bona fela ba tlhoketse toka bona isitse batho ba ke pagamente empa ya ba auela ka nnete ga ke na mago ba palang ga ke na mago ba palang goang ga ke ba auele ntate wa hai e ya utlwahala mohlomphehi wa ka jwale ka nnete batho ba o tatetse moetapele mohlomphehi Tefo Mapesela ebe o utlwile ka mohlomong re tla bona o hlapantswa kapo re o bona o sontse o jaba ka moo re o batlang ka teng neng so ha ona sa bale e ke pagamente ka kwana beke tse pedi pele o paseka o ra sa bale ya segama na o gopola gale ke ka lebata le mo se segama mo golong jwale no use motho o dintse tsoang segama ke motho a bitha ke motho a tshole go khutsanyane ke motho a short sighted ga o kwisise ke motho a gogoang ga sa tsebeng taba tsa pagamente ga o bua ntate mme ke re pagamente e na sa segama le moruo ya basotho o tla se jetsa tsebana ga ke tsakise segamane a bele ana le manganganyelo ka monna mogolo elo a sa ikende o tla tswa le mo puja le ka monna mola a tswileng ka bana le mo puja le o tla tswa le mo puja ka pheka pu ha sa ikende bana le mosadi ka traditional le segamane kapa any speaker of the national assembly when it comes to the national issues any speaker ha ona mo ka traditional speaker ke tswa tokelo ka speaker sa na tokelo sona ke tswa ba isa pagamente speaker sa ba isa pagamente ke se ke speaker ga molala mo ntse se iphosisa tsa motho ya pagamente melao le teng ya gona ga tsamaisana ba e se ntse ba yetsa le kwa e motho a tlotse nyewe le go tsa ditse motho go kela mosebetsi mo LDTC mo le so terrorist bo timo e le mo ruitela ke la fela ka mpako ya ka pako fela ha o se ke tswa le so tumo go ba tla ba fanye molao mo theo ya ba ha ile ba ba go fanye ba se ke ne ba go fanya ha ba sa ba fanye ka fela go tsana molao ba nna le so tumo na re le ngene le kwa ga e se be a manya se e se be ba ka rata jwale ana ka bana wa buisana le ba so le maponisa a sebedise state powers tseno go ga etse ntho ya ratang matekane le bosekgabane ka gona ga o se ke ba lo e re motho a tlhotseng ma gotleng e bo le ka motho ke itingo go wena tloga mona wena o tlo go tsile a se go tota e re go tla mo sebetsi ha o se ke ba lona motho o ngo tigetso mo ga ha mo wetsa matlo magela wena le ntena go bjala pampiri na mo jalo o re bo mama tlhomphe mola go ne le wena le mang le mosotho e mola e mo bona tlhomphe mola le ba ditogongkong ba ditile ba utsile le ba hlola ba kore ba ntse ba ditogongkong ba ntse diphoso o kwi le ba hlola ba ntse ba mela dikhoto mmuso wa go galetse mo ba go le ata ke mmuso go le ata o di sika o di poto mana mo dina ba ibona masole o go galetse mo wana le batho ntate nna ke a ke jwalo a ga o se ke jwalo a so tuete le butsang ka mala go bana go bona la go komana ka ntle ka mo go ba no sna khotota ka e reng re ke hana de mama dibosi go a re ile ka mamela na go e ka ga tulo tsa go ga mamela ga tsaena ba fikela ba anang le tokelo ya go batho go ba ga betoka ile ga ba le mamela ba ba mbona ba ne ba na toka ya go bane ba ba mbana toka ya e teng buise jwa hantse motho yana go botsa ntle puso nyana bo ka modi ene go matekane ka dikgoka ke mmona hantle wa go ba ke ba ma a go ba ifo ma masole ma itata di mo masole mo ke mmona hantle o tla ga busetsa puso nyana bo ka modi ene e bile ntse ntse ga ga tlonya ga mo ke ntse ke mmona mme a ba tse le manyolo ya ba tla dibana go ntse ba ena ke boto ke ba etsa hala le so mo le no ntse ena ntse ke mmona ntse na hanyi undana ka fanya mala mo theo ya bana eno e fetwa property ya ene ke not have le bo ba data tsana le bo go ga ga ke ntse le yana motho nta go we ntse anda ena ana ntse ke bona go na ona ana motho yu a nda ana di go rota ga yu ka ni data ke ntse ke ba etsa na ina se a ba ma ya kwana ntse ka ga ile ntse ba gana le mapodi
a sa intelligent bona mana matsotsi re ke ga ya tshatanye ka mate kana molala ka mona ba o tanye go ikwa thwana mo bua mo ke dile molala ga o bona jeng ke tona go matekane batho ba tla o nyeka molala ba o kekisa ba ntse ndo isile ba tla o nyeka molala ba o kekisa la o ntse o fotsa nna de fa mate sa ba tla o nyeka ke bana ntse ba mara ka maga ba go mogui bana na go mogui ke go gona fa ga se a tshwaetsana ba go bua mo moguinya e sala ga te mo le ke mmana ntsheki ya mona ka tseng ka ma ke bana ba tla o nyeka molala ba so mo ke le thola Mhlombe wa ka ya utlwahala nako ya gona ya ta ke na wa le ile ke tsoga dire ndate to na go matekane ha o tsata o lo nya o sa busi na hena ka the rule of law batho ba tla o nyeka molala ba tla o nyeka molala le ya ta o se ke ba re ntwa go ba ka mga e se ba tlhoka nte fa mapese la ke ka nyaka makana molala ntsa go tshositsa molao le magabunyana na ya busang lona Mhlombe wa ka hle ke le buile haholo ka nako ya hao ke le buile haholo ka nako ya hao nna le wena re tla boela re gokagana hape Mhlombe ya so ke hae mo ya so ke hae mona mdetsane ke te fa mapesela mo se mapele ha ka ntini ke buisa ka kana mapesela mona mona ka selo mo ha ka mona mdetsane mo gokgo mona tulo se no ke sa go ntate tulo seo ke sa gone le soto ha le busa ka molao ba bose ha re itlhomphele molao wa metheo le melao yohle e potileng ke gona na hena tsa busea ha re nneteng ha o utsitse tshwarwa ke o tshongong ha o ba ile motho tshwarwa ha o ba ile ha o bitile tshwarwa ka ga ha o bitile motho a tsela go mammang e bena a tshwarang tsa beta batho na ka tsalo ka ke mo ngana tsa ba se bitise tshibila se sa tshwarwe ndene tsa ntho go se mo re ntate wa ka e ntho go tsa go re mutse le mpie bohloko e nyonya go ga magotla a beto ka be motho e monyana go galla fela ka phota mana wana ba busa na ya ma this country is not the property of Matekane and company.